Nonsia Apakan de Shamunina Ajo Makwaba. Edeba DLFM 106.9. Emanaso, sense Mahodoa. Yen some trail photo of good mountains coaching copay and no. And a Pasmacanam, you know, Menaso, Sebet Nasa Muchinada. Abba Abesamo, near comes and Smahodo Abuano. So, Majumacassia Bono, ye Christian in Nada. Equiguyen, Abba Fontenta Cassian Swa. Nay DLFM online.com. Africa se wanam DLFM yen app no ena bio tunun app no so odi anese obekọ Google Play anase App Store odi download wi ana wa search DLFM 106.9 ka se wanam so a ubenya bi ne watie ediama yen afensie Facebook no eye adwuma YouTube and TikTok ne nyina da eye DLFM 106.9 ka se boy ehomfoni any videos a wodo nyina nam so a ubenya bi ne wahwe edi amayen Wadwen kyerɛ so emre se bagi nyina kenkan a na ye Facebook no so DLFM 106.9 enumre yi ensem titira ebedi kesebo ma akotini bi enesem oman Ghana mase badwom acha mehene right honorable Aban Kingsford Sumana Bapen eden smart to dwa kyerɛ misem emre bi atwam Ghana mampanin John Dramani Mahama ema na ote abanwa so no oman dibre se onkoye borte enfama National Health Insurance Authority nanso saa ofa na wanyantum every say on person adwuma be do so no tumi mu adwuma enfansom nimpesu aso ECG etwa Ghana Water Company for light mesan so mo de omoka 1 billion Ghana cedis ebeka ko piemo awatwa mantem ne de na nka betodwa kyerem say Prisia himan asem member gina mo de ma hwanom ne de do nyam for Dr. Alex Yaubako do da bonam na ne say nana aboroso enipa mienu bi atumi akobo no kro no akwa wi sika botene 1.2 million Ghana cedis ma mekese no mugina post for kukuma emra ene wonom edi Samira Baomia edin sema tuja echema Dr. Mahmoud Baomia niema watimi enya se mampani abedi echire no enya ade a etese ne akandifo no enyaye eboka kopie mo ewo bono maten mu de sema betodwa echire mi se Wokopie mo ewo Echirensia Presby Primary School no mu a eno wa suti asuti fi south mensim na sema betodwo echirem seye wanemu school da no akwakoye owu afidi apenifu ama atoyanche besie no enya semkuma akwantufo amofa ahojo edikọ adum kwan ne so esu esanse yade a hyan no ebedu kwan ne so na kyesa ho kire wo honom no enya semketewa ensema no pina kan ba som se omadwuma kasebo ewo DLFM 106.9 ne yakama se yankopɔ ya adoma bosuma yewome ne data so aduonu baako enfempem yenu ne aduonu nombo eno besimi me ne di animu yai dwumadi a Enquires wo da DLFM akofa de aba eye Lumba fest na ne nyina ne sei yam papa dad Lumba ne nyumuto wanya finhye na aduasandum 35 years nti ye hye hofa ede ma na ofie ha no yanim ha ne ya beto memenda enumere na osia abapa sema aduasa na dwuma na hye so DLFM yanim ha ne ya na yane Wisconsin International University ne di hwani mu ewo Agboba Johnson North Legon bomadi aso beka ye ho adwuma de we no aya krabahwe kra na kwanya de aba ede magana de hye nyina da ankra adantamu no nyuma akese nyina da mokondo bomadi abeso yasene na Lumba fadwuma de na aya krabahwe mo ne frem perefo ahomatrufo iso na monye kire mu nyina aya 0579 284 181 0579 284 181 ana 0598-966-736 0598-966-736 Mekan Lumba super edi ama obi biara sanse ye de afamfide mu asone sokroje ye edi mani peduano na mpanifo peshenkani onim tricycle ene ki achi to ye shankani a obetimi afrem mpanifo 0555 274 757 and 0577 475 343 upiemu ewo dansuma ne important ma madam abanyameche so distributor wo honom or adjacent Lumba spot ya pietus le honom okra on sabetimi aka Lumba supani bi from madam abanyameche 0557 349 401 0557 349 401 Sanso ana mama Vic epiemu ewo Franco Sport oben washimbe honoma okwa on sabetimi aka Lumba supani bi from mama Vic 0500 680 783 0500 680
783 sanso na bra kwame epiemu ewa da kuma na circle station on mo ben adom choba no okwa won sabetimi aka Lumba nsupani bi freno ewa 0244 094 793 0244 094 793 na numrei yeguso eka mo say DLFM Association wone yankabom ku a watai yam papa dad Lumba ne dwumadi nyinachi ne kuo no emu oda pasa sabia no manam na papa dad Lumba dwumadi awdo odie no efa no nyomoto na afini radio station dia dase o DLFM 106.9 dwumadi nyina ne kuo we no eta akiri ne biwa manone na bi nso o man Ghana ma empirifo pesa mbɔ mmɔden atato makoba mu ne kuo no etimi tase o man Ghana mu nyina nti so kodo so obeka kuo so wa Ghana hanom anasa mana bɔ friend empirifo ahomatrufo eso na fa ho bedan ku efise kuo ne mu oda papa pam ahomatrufo ne 0538 865 393 0538 865 393 ye boye ho mra ne se yemfa odo bra ne nyina yemfa odo na yemfa mo odom akenkanfo a yesi nkunya ye ho ne tia sentem e beso manimire no edi amegye so e takra de kodwokrom twa be wo de hye kwankron Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mahoteden ene ehunsuo mpone mene me wofa ase Adwoa Agyei Sikapa na hoteden dum solevi ya da ya ho ya ba ya de kase bone chiri bankasa ebeto aso edi asomo DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba afitu mlika ne hia yen awo Facebook no so na DLFM 106.9 na yemfa kasebo no echiremo no emfa ensomo yensa kasebo na se emfa free omanga ne mashi bedwam na mashi bedwam cha mehene eye right honorable Aban Kingsford Sumana Baben edensem atudwa echiremi se emiri bi atwam na Ghana mampeni John Dramani Mahama egusi omampeni a no ene te omanga na banwa kese so a osom omen no chance bon homaden edi di brebi di share nse so no nkwankwaye che eye board che emfama National Health Insurance Authority etwaditi a kan se NHI ku no momaden ko badwumaden emfansom oman Ghana na so ne kasa ye mo na o kire mu sem na ogusu asom so ye majority leader ne de wentimi anye se di bra no amfa ntumi free sem empenifo to aba de months bomaden yakokọ emase badwam na kwahye mra na afenso umpatem umensi ko primpunto fama o munti adenti ana ansan ko dibla from fama so sebeya ne modembo ene dwumadi a wodie se eye masebadwane no eno betoto ase o chemse sa na motu no wantu kram abemba bin ka sem no wo kiremi sem me kase ne papi na akwaje dibla oda bobo so o man Ghana mu a ne santi masebadwam onta ma adwuma o bed se bosom baako na o ma masebadwam emedi dwuma free se me kase no wakwa akwaji dwumedi abobo ne sere so anya sem kuma akra behwe ne wakwa akwaye osoafo okwa ha na wo baani na akwantutuo saa na mase badwadwuma esi odie no na osom ne potem hofo no na nyade a otumi ya dwuma na okasa na wo kire mi se emfimpim mienu ni enkromu 2009 na abambaben na oye dom kase mase badwane ona na oye oda wono ma no o kire mu se ekoba ne saa no di black na mampen de man no wanje efiri se okwaji a onya mre enko mase badwam enko kwaye adwuma se mase badwane senti jimre ne wanje ne kasa na wo kire mu se ne nipa pina mo yema sebadwafo ene giba do magyeje no ha adwen ba papa nanso no waka kanya da sebadwafo etinti wotutu sra wo madase yekoya ni mu no we yema sebadwan wo mode na sebadwa adwuma na we na wani nkwa ho ye na jai se ministry appointment na obeje ba ne sa wo sebadwa adwuma dia wudie no enko nka na odin sem sei e de toja ma sebadwam. Let's look at the concept in the constitution. I listen to the minority leader. Let's look at the concept in the constitution where it is parliament that exercises oversight over all those boards, public boards, and the same members of parliament go to sit there and then report back to the house, come and participate, and then oversee what they have done over there. The principle of the law is clear. What is not specifically prohibited by the law is permitted by the law. But when it's specifically prohibited by the law, is caught within that prohibition. And so I, for example, as majority leader in 2009, when I was offered the position to be Minister
for Parliamentary Affairs. I rejected it because I could not subsume the authority of a majority leader, the leader of the House, as a minister to be under the dictates and directive of the executive. So I have always argued against the majority leader of the House, being a minister of state. People disagreed with me and they continued. Today, I was offered to be chair of the National Health Insurance Authority, as you all know, Speaker's chair. I rejected it because I think it's not proper to go and chair the board, submit reports under the supervision of a minister. The Speaker is now under a minister, and the report will come to the House, and the House will now be presided over by the minister, the Speaker. And I said no. I rejected it. But that's what used to happen. Some of you don't know. That is not proper. You cannot go and chair the boards, the corporations, work over there, submit reports through the minister. The minister submits the report to Parliament. Then you come and preside over those reports and approve or disapprove. Please, issues of conflict of interest, prejudice arise. I have no problem with any member testing the matter in court. That is what the courts are there for. But I'm very clear in my mind that the step I've taken is one of the correct and best steps to enforce the authority of this House, to be able to hold public officers to account to the good people of this country. Any awoti amasibadwam achamehene ne den ede oniminyam for right honorable aban kings for sumana baben and small to dwane mu chiremo ene ede asumene nsem we ne de sikapa ma boss nyame nhira masibadwam achamehene pa vizenkoden ne woko no se we MP no wasan akwaje minister de aka ho no wasan akwaje board chair ba akofo enti uba hu sense so be parliament akwahye mla no wonko ene ne potamufo ehuna mane yemfa ne se we health minister nurse for na atuatuen wo kwa na wo ba enti ufi se mla shebe dwombe ko no makwa akwahye mla okwa prempuntu ma wade hye no maka na menim Ghana ma na de ayagye so ma no amanyofo no kutuo na nidi me ya na enti minister ni pa front me nye the aya ne de Kwadwo wa unim da obi apese embehye ni botomo e conflict of interest mo kwahye mla no wie na mo kwatena so no masan de akoto na mo ayan wasan kaka ho asem adan oman ba akope emu nsem bebre sika yanko yanim yanto akase bone so na electricity company of Ghana for etu anomo kase ende eno nam so amomakwa akotwa eye Ghana Water Company Limited omonka ne emu esan so mo de omoka 1 billion Ghana cedis na mo hye adwumadie yase eye ende bena aye homobobo somni de to so eye dunsia e won fimpi mienu ene aduonu ma chese e ka ndwumakwa hodo ade omo no enye kaketoa na ye Ghana Water Company Limited for de mpanifo chiremu a be ya bosomi nsu ne enye ade omatwa eye light bill ade ama wom na ya ade aye nsamchofo du wo na chese members omo free ECG team no abomode akodu site ono ma omo chiremu ye meter ho sansem kra no enye ade a ekoyie e wo Ghana Water Company Limited chese ha dwinye papa na mu chema mo bomodin ahese mpunto betimi abaye energy sector na e wo man ni mu no se ne be ye so ye nyina mu kane ano ebetimi akoyie nti we ne nsem a chese Electricity Company of Ghana for edi atudwa ene anamatu omutu na ne de ya chese metimi akotwa eye Ghana Water Company Limited omunkane mu yanto akase bonu so de mo mfangura mu e watamba tenem ne yenkopie mu e wo Prisia Heman abato MPS so mo assembly member eyo niminyamfo Dr. Alex ya ba kondodo abonam na ne say nana aboroso na make say enipa bi bomaden board ko wura ni damu etimi kwatam ne sika botene 1.2 million Ghana cedis e ma kwaye nsempi na o Prisia ne Heman mpotem a akwaye nsempi a eye Prisia Magistrate Court etimi ahye se nipa mienu we no montwira banko kum kakra na hwehwem mapa entime enkoso enfa kro no bokese a wonom aboy hom na nipa mienu esusu se wonom ene kobo kro ndi edikan ne den ede Clement baako ana afinso Yusuf Razak na aposifo ekiremu se sana moto amatuo no eya wudisem enipa bonfo nse to monkwaso a na montwirem kakra na hwehwem mapa entime enko mo sense monko pie mo e wo court no ena his lordship Idi Adama edi ne kasem no kire mi se enimpa ya mienu abomode agya tumu se ye no kro ampane nuane ampa kro no ne de eyade ya no kro pa mu nim hu bi pam na kwadu bofo chief inspector lawe ne kasem ena oda nsema di se no kro pa na nsabato no pono so a hwehwem mapa egusu koso nti sa nimpa mienu abomode ko boss akro no yi Clement baako ena afin so no ankasa na danfo baako mu nya nnumfie bebre na Isif
eya razaki wamba baden hye sen kom nko hwera positive akache na wotwe miensa na nkene asem de nikosoa ento asoam nene emna court ese kwa setena no enda beto odwa echire mi sempene tena asem so mu chire mu a hwehwem mapana guso akoso nya de asem no omatiama hwehwem nya beto odwa ntem omade yansa nko hwera positive akache na wotwe mieni yankopɔ ya adoma hwehwe ne mu sei bosuma ye woman ne da to aso adu nu nan emfimpi mieni adu nu na court no betena tena na asem we no omatime atena so ma bebia susan ede bodo hono bepa e wo presi aheman ene ne potamum na nka ne kire mu se enam krono ahodo a e kwaso presi ente ne ade hye pi na kasa se ye asemu ye zide mototo sira kwto mo ne ho made am adwumade ne wa moe na atente ne nya adwuma fi se enipa wo mo bo krono wo presi na doso ye pan se be ye betumi aboa na atente ne ya adwuma no perform made ne nipa mi na wakobɔ krono we no post form ne wo mu ne moa na krono e kwaso presi no eto entumitwa na Ghana for baka eye presi aheman asemema ne didi honabo Dr. Alex Yaubako na nabro so kire mu se ono ne nsem mu de yamanim no kuni wo ya ne bampo na bɔ no kono ba chudu atu afia senti ade hye na ko bɔ no krono no Clement Bako na afin so Yusuf Razaki hey monsha den efisa sem we ya ba ne de obetwu mpeto de afem on na so da bebia mlehye obaba no homode agya na naso ma tentene atimi eya adwuma ne sem we si nya de openi watima bi na no aka nsem bi da etimi de afa hom na sem we yensem hwe ni Samuel Foli Boaten ede de first antemantemu ede nsem we ebeda yenti eyi sikapa Kwadwo mranti wa menako wi sika botene 1.2 million Ghana cedis amode koye de pictures ne wa fagusu maye enie mranti wa ne fa video ba ku bi fagusu na yenhwe de ye hye ni krase se sika wa mo fanya de papa o amode ya den just say uba be some sense sika we de koye de na se sika na mafa no e wo hin for meka se asa na mo de ye den ya o mo de be hwe video na enie hwe mranti wa me no mbepie free ho no mapie wo de hwe nipa mi no mbepie we mo frank keten we kra I don't think say 20 years could be benya we omuko twa be we de jamane nko ja video ni mane nko wo mo nie mo fra ni nie we share your Facebook no so DLFM 106.9 we yo we entisika wo benya 20 years oh there be I don't think so be 16 17 18 years we etumako wia 1.2 million Ghana cedis Ghana cedis o enye old currency Kwadwo we okotwa bet no de bi ato iPhone no de bi ato paper JHS for your mawie brade nyankopon Ghana ke no na mo de omokoye na mo de omudinam sa yes resen penifo ma trenten na enye adwuma na ekro no eya mini kredodo enya de beboa ye kra nti ebesre memra ni wonu mu ntimi am wo faase na aboro so prisi aheman me chia ne pa obodwuma din ye pa ani pa bonofo atumi adi na wisa ne mra ne atrenten ye nyina hwe ani mu kan se ebetimi ye adwuma sika ye nto akase bono so yenko yanim Yanto akase bone so na enkane second lady Nhyiraba ede nsam ede ato MPP achita iPhone ni nanim so momomode anom nye hyiemu emu ye den no momfenta enkane omampani dada abedi eche ye Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia chi sane ebe ye obesa gina sa ye Frankatuni ede ama MPP amanyoko no na bro ni omo kasa na ochem se ni kundia ye be ma papa ye papa na ya de wasom mani su ye na ochema ye Dr. Bawumia de ya de kyerɛ sɛ wɔn ahokeka yɛ didi dwuma sanso na hofama a obetimi ede asom ɛyɛ ɔman no tinkɛbɛ yɛ akɔmɔ ma no ɛyɛ mmerɛ ni bio sɛ ne ɛbɛyɛ a ɛnida so ɔwɔ ɛde ma ɔman Ghana obetimi de hyehyɛ pɛ gu akwa mu na mpuntuo nso so no etimi abɔ ɔman Ghana mu no kyerɛ second chance de ni kun hia esan so obetimi edi ɛyɛ MPP amanyɔkɔ n'ani no abo adwuma pa ɛde ama ɔman Ghana ɔde nsɛm sɛ ɛde tudwa amedie menim sɛ inshallah my crowd Dr. Bawumia aye krado. So women aye krado. MPP aye krado. Say ye beye juma amma nkudemdie aba. Inti montayechi. Munjina yechi. Monsoye mu. Mompaye emaye. Na munye juma den emaye. Na ne hyaase no ye wieye. We invested in the people. We invested in our communities. We trained our women. We gave our youth jobs. We did a lot for our people. We did a lot for the development of this country. Nensu bebrewe nima yebeye ediatwaso. Ye wo solutions bebra yedeba amagana afane tumapa ifra. Inti mu pomodi na munjina Dr. Mahmoud Bawumia ichi. Esanse oyeni papa. Ghana bakosem nyina minjini se
say young vice president which none and nine so aye juma to say Alhaji Dr. Mahmudu Bawumia send you yina koma adiye juma was some when China former president Nana Dankwa Akufo-Addo echi near so yebiano waje ono so osi edru nembra ono so neni so ade huno ono so be mana deed Mr. Mu yentanich senya yeyema ebinom no yenyema Dr. Mahmudu Bawumia ene ya wuti ye eyenkane second lady ye Samira Bawumia ba me wofa asi na no atepa o ah nene so ye de na asante twi no kan kama saa no oh me tu cheba me wofa asi bai Samira Bawumia o say MPP former ni kunu second chance o ni kunye ni papa wasom Ghana sompa nti wasafa te se do moye ma ebinom no omonyama ni kun so sa e adru mi so se o ka sa anyoma me kai eyi me wofa asi eyi makro se bunsu ne boy adru mi so enti se eba ne sa omonkai na adwumaden wa bone MPP amanyoko no na onsanto aso nso amanyoko no sompa sika ya da se yanko ya nimu ni yanko pie mum e wa hafoma tanem na asusiti eye asutifi south mensinim ena chirensu ya hyase na omo primary school eno ya Presby primary school ewo asutifi south mensinim wa hafoma tanem na sukundi aye no na school na tete apansem sei aba empanifo chemese school na yesese no sabe akwaye owu afidi a sempanifo na moto pe ebedu baabi no Ghana man yente asempa kram na kyerɛkyerɛ fom ka bia wo ma mo kyerɛ de wo school num aka se kyerɛ mu sei ye eni school pa na foundation na yesei eda na sisi ho na mo no sabe o mo kyerɛ mu a eda no enwe na sisi fo na kwade sabe akokora na sabre wanya mfinhye na be so ha ni du 110 years na no musin nyina sa entenya nampo nyina so the school nframa bo say ya la kadasika school na wo so say ya emra mo je mre eni de yakasa batwetwen ka na mo kire mu say say the school na ye no wan hwe nche bia school no betumi abuagu na sabe enipa matena se esua de enti no sabe ya beboa ni abo nipa nkwa ho banti Ghana mampani John Dramani Mahama enima mo amoka biewom enima ni mu ya da school na ehunti mo mfa mre wonom achachefo ni chirem se nsuo to mamade ababo school fo ni nyina no edikogu dan ba kum sente saa de a nsuo ni topa je so mo pon na mo kasa na mo chirem se agoprama ebi ni honom bebe mafo ni bedi agro ebi ni honom se de school na tan ende o cheche na ko no mo a enchene wa de transfer ni wa dwane ko visa se de school na ye na wo tena mu cha wa hwe na wo nkwa akwakọ de sem de mo se ni manim yada Ghana man panin no mo ka bi no emfa moa emfa mra wonom ye buy in chrome ha the schools be na so e kama yem say a change Presby school kwa de anakwasem ni say your facilities no enyina ase ye ka your classrooms ye ka your playing grounds ye ka Enquires di agro nyina anakwasem ni say ase enso to say this Enquires ye bo mu nyina no ye do mo ko different class enso ta na nchance ni nyina ekukuru na enso atata dem ho no mu nyina nti ye pmacho madawo mamuma me boye na say bia hia to ye school a ye gina me a change Presby primary na your help ye women say edikan infrastructure the school building no kwani nyame anim nie senso mu na say king te say yapon ye building no and am say structure ne nyente no ama low enrollment even kwa ye post teacher ni di kura ba ha na so be structure no kura na for say in fact say obi be sra me kura no say school that way na me kira de o ma na ama na wura ho na ama na sa na chia den asako cracks nko a adana dead track ne da ho no kwani nyame anim nie say kai wema mu wo hu a ka bon say chance no fa nyina apa pillars ye support da ni nyina so so ayede asapa no kwani nyame de exama hit and am say da no wo from ninti no e ma hit e ba da ni enti ewia bo a say ewia ya se a na e be for ventilation kakra desk so your problem wa ha ana learning activities bit say computer lab and so no ye nya bia anka be boy pa enti we die ye be sere mmabai mu fanto omampanyina nim say ye ha wona say ye dan no ye sere no o me boy the school dan no be hu collapsing tie sere mo say mo ba ha mo be boy no maye ni ya maye beteme wafa asi we ni ana me wura ho ye edan ya mofra kom school ni ayi anwofefa video ni to so wai na Ghana for no ba bia ye mofra ni betina eco school we owu afidie ye twan ya manabu agu nipa so anza na nadmufu akwa cheche mattresses ni ayi emo ne yanwa ama nipa se yanyi ndi Ghana de se moja ne ditwa omani funuma no national ayi e ma ni sei ayi no ma ndai
said the idea no o man state funeral ye nyina ko boku na jan ko so ya sa kai wom we ye yada na eno achi na man say kra che de ma de shomo wa city south Benjamin Asabe Danko chrim say assembly na to musu vi say headmaster tranka tablets o mehwe de yakose fi school ne tebia na nya kram odani ko tu awisi akwa hwe se no kre ampanampani no na ampa se de school ne te hu nyampo se mofana betena ase asua de enti asema ne gusu bodwuma se mbebo na school no wono matumi esese de ma eye adesuafo no attention presby teacher de kata ba sa school no de dro no eya jomu sem to hiamwa eno chiri no esa assembly man so actually aba say attention presby ese me pressure me ba me deputy director so me jam nyamba fe sa se mo ka no eno kwa ba school so se music no eno kwa school ese man kan kwa trem ntia be hu current and many ya ka be fa so I between abe school jamo mba be hu say school no kwa ntimi no ama me say I was about film na say the school ya was same film saying hu kram we ya mention crash de ma de hia wonom ewo esutifi south mentionem ewo bono ahafomatanem ne dey do de nyamfo Benjamin Asabe Donko nene na wotiye Yantoa kasiebo ne so na akwantufo ane eye hyenkafo omowo eye kumase ne important mo mofa ahojo adum kwan point eye kwantempo ne so ewa santimantam no omo di areho ye papa esanso omo kwan ne so de enya asem keto akra ewo honom na eye hyenkafo omo free eye daban ane ahojo edekọ adum no omo chiema traffic pe etimi si kwan ne so ekosi ridge esanse eye hyan omo free eye santasen so no etimi fa sa kwantempo ne so a ubedi wana chese traffic pa ubedi so ansa ne wadu baabi a wokọ no chese na mra wase no anyamre kuma kra na bra mo ni di okasebo etwetwe nkomo na hyenkafo ne bi echiema na ka eye kwan bi ebo eye ridge edekọ aduma na nka no ode ba kosi eye asafo na nemretu wa bi na chese wadu na emuma kwan no enye krate bi ewom no chese se wani ensesa meka chew enye ade a ekwan ne ye huhia pa se mpenifo betimi akwa na mo chema atimemfo bi so mo wo eye abi nchi no mabomodin atimi esikwan no na emozika sa kwan ne so beboa na nka eye akwanto no mutu no etimi ayemre ede ama wo na so timemfo wo honom etimi esikwan na chese no so ha adwinye pa into omo sra ban ene omo kabie wom ni se omo mamodi ano omo nya omo kwan no enfema on se ne be ya traffic no eso ebetimi ate Ahaye Ridge Police Station do free ahojo ba traffic ni sia no ma da betia fa Georgia Hotel no ma ba bedwani we na femitika o ma mo kwasa funu nya ko me fa akofa fie kobi market we na ka akọ na we house fo no so o ma so to wo ese kwan yo mo kwan enti no o mo de o maka bia mfa mo ni mo biem enti ma ha no kas na ba ni nyina no abaye one way second kwan no so sanye enti do nwumre na no pa a creative traffic serious traffic o we ka se na mo ha nyina ya anka do na kwasa fo ba ni nyina ekodwani akofa kemi asoro mako enti ba traffic no anapani enyumre enti kwan na so mu yetum na kwan na o mosi no ano se kire no maba ye bridge na akreti road na tuma na ma kwan aba na yede akwa abantentem route bia eboa easy traffic congestion pa before kwa na otimi fa ha kosi abinchi o besi akwa asafo a o nya senka o ba bedwane long traffic queue no anka wa fa ha kwa asafo but we send o masa block the other end o kra na ekopie abinchi ona warehouse na o masi gate a block o no mti uni option bia say obefa main road zinti tembia na ma congestion na den ai bebre o ase enti se nkomo ani ba ho a beboa congestion na wa ha no akwane dia asai nti se roads and highways one betimi abehwe kwan na ma ya anka abe de benefone so mo komo ye ma ya anka beboa ye pa cause we no major road aye fomo a etimi eboa ye ma edumedi aye di no ekoyi ma ye kakaka se be simple fomo hwe no mo nye ekwan ha se ni ma ye eni ya uti ye eya kwentufo eni ahyenkafo omo kumase ene ne important we ye nyina we so na yankan kama adwen kire ne bi na ye mfa nsomo we free plaga nchane wo kire mi se invite kase bo no mu ode pa dola ya Adwoa Agyei ehwe ye live di free Christian village acheme wata na ochem se die kase bo no mu ode sa no mana no chiege DLFM adwumayefo ni nyina we so free kodwa sempa furniture works ana chance ode yankopon ase pa na kase bo no mu ode papa sa no mana ma na ohwe live di free eye kodwa asempa furniture works kumasi adum no ohwe live edi free Samso na me wafa se Kofi Parliament mi say DLFM news ne yamia no nukure na fantastic. E more the sound man on here live edi free aguna bobi kuma apa. We so free. But things I want to see DL news all the way or here live
Eddie free Prisia Hunivari. About to pace was yen training. In fact, Same, a shea dear Mechapa. Master Planner Junior can tamper with James Casimir, the power different Boise. So different tampo champion for Chamwati. Now, when so free, per Mokan, which let me say, I'm about to trade near power, Quayamu says, Senyama, Asante Achem. Anyhow, for a man, Tembia had you part in Penifone being Van Fahon. Richard, I say good event to you, while I had you just winte. And who's so putting Adwoa Agyei Sikapa, ye levy. Or say Casimir, the pan and Namjide Ghanaman feeding this one a DLFM next. And when a Ghana for you, take Casibono, a free. Now, Ghana near bound chain, a burden to about 30 seconds, near young Quania when you hunters are. Apakan bet me pa me sumu fia hanam fi semre ne kopam masebadwu ma chame hena kasa o kiremu say masebadwu afo no bi agidi bre be ye nan aboso ne sent parliament house kromo nko ho enti watu aba masebadwu ni so nkonkwa hyemra anko primpim to mfamla no okwa no akwa je chei company sa no akwa ye bo chei no de akotan minister no na no tutu kwan sa na masebadwu akonwa ne da honom emputu a wo mpre no onsini ne mpesu aso biu into munya sa na mutu no what say masebadwuma chame de nsem si atodwa de okan wona na ya adwen ana say wona na nya adwen madwo medofo Senior fona Austin mayenti o senior ebi wa je wi asa wo bebre na ya dufurupe o ya dufurupe na emom ne amesa asre bucha ne say kwan ben so ana saa nipa no otibinya positions be ennan hwan na adwuma so wo so wo hye so wo bibiara ebenya adwuma baako no watimi aye no aye niye asema me bisa no me da se for na du frupe yo ene ye mpanimfo no bisa kakra ombenya didi wo mo a wo ho enti omo mpese ombe chama na so obi so koko football bo wo duani ma ye mpase we no crepa me da se pia bas ya me nchira opi madwo me dofo Sa kwa dia tema committee 11 champion me yenti ani me sira makasa vile nko from sack yo won say Ghana ye mpanimfo no senior minua kan edufudi pe obi adi nfi aduosi akwa na eso ko pension makwala ebe ye adwuma no omompan omunyina the same thing look at that pepe ni beka meseme da CP sa kwa dia so betumi abo e dia wura mu 053 40 50199 0593 40 6565 dia kwaswe masebadwuma chame kirem se 2000 na Ghana mampani man dibre borche emfama NHI nanso oreject e wanyantum efrise na oye majority leader osom ne mpesu aso ntumi nyi se dibre nanso masebadwafo yi ebi ye health minister ebi agigi bre pina boso a parliament kronsi obio madwomedofo Alaji Chasunte mama omanjo me yenti animre mama yo eseye pa yo where the anya said for the pen kwao selfishness in so kan onu nko oh kafra na so me nimisa o point and they were making it come up madwo medafo hello good evening hello asa medafo we ni wada jimi nyano no madwo medafo dakwa medodewa champion me yenti animre o sa se mra wo kan o se MPP baba no oswafo bia mo pia dibe baako sene obaja obotua da ahwe na sigi champion bebe na jeje GB ABMP okwaji minister kan ho bebre na akọ sa hello bra kwa mi omo nyina ye bi ministers bebre na no mo ye MP fo omo ye bi why ho omo nyina ye sa no omo nyina ye bebla network no to enti kwabra me da CP no nti ase MPP ne ni sinyina sa sade ayi fo no be kan duka da ya usede omo nyina obi a ye MP na wasa ye minister boche sa na ekoso a amemfa ma adwomedofo Alaji Chasunte oh champion odi na ba bia kasa free ahusi oponi Kofi ma shama da monthly senior me yenti o ofa uni mi ofa kromo awo empeni for na Ghana o MP a o say minister Ghana fe ana nifa baako we ejuma mienu so ti ase enso mike afoforo wo a aka sa position ye de mo a aka be boa okay so me da say the kromo a pe ana nifa baako ti bi ejuma baako mienu miesa yo Kofi
Nina Sika Croya. Matemeda Sipi, no, I drink him. My dreamer for my last call. I would never be a Casafri. Shed Sakumo. Brasset, may you. Hallelujah, senior, may you. President Ghana and Sanya Marina Bissu. Ghana and a Vina Bacos for Marius. Okay. Well, my Tima, or Chancy. Wow, when you be see, Aden. Yes, some we have no the queen. And only a semono. Matebra said, Obecandia Yanka. Matemeda Sipino and Tiasia, Yabasra Mada, Yen to me Fabio Visa Breno. Asonakasa, but I must move on your maze, member entry, and a semo at the Emma Yang. Me wafa Saban on the dinner day. Belinda day. Notana Nati. Belinda Nati. And a dear copy more Facebook on so I had dear pa. DJ Zikibi, AS in a technician on duty. I can come for a basement in Breno. A dear majesty attack Quadwo Jokrum. Chabe what they say crown. In Nhyiraba Kwadwo Sammy be mounted in any ehunso mpene. Mene mo fa seba. Adwoa Agyei Sikapa. Dum Solevi. Na ka wo ye den. Ka seba ne de si. Ye koma Apakan jet. E de akobamba so nsem atoa so e de asomne media oba de ba betoa so no. E de da so no. Eye say DL Power Sports. Emu ade. E jawo. Ye ba munyina monitia adehye. See John Mahama, ono wenye football. Yes, Minana do or football. So ono kura no de bemanwa. Oga wan pass. According to some people say they buy or football. Okay. So ono kura no de bemanwa football na year. We are going to support him 100%. Also him say the era what do you mean so differentiation to ba. Omo say adumana only a binu yeno. Check na omo bet the papa. DL Power Sports. Emu ade. E jawo. That down. Blandagbe wotro amelegbe dura no vinyo pogboto fi o gamado me noyin wotro ya sports ye metwogbo no yimenko enyu DL Power Sports update mede kuku no yo madana grona madana mesia mekropomoto fi o me radio anotro da DL 106.9 sports adimila ye me noyin wotro ya metwogbo no anyami ganyo bi tuebole bo no ko ye Facebook e YouTube bakene minga bo efian no yo beshe watachie kun sports no wokeba egbaji DL Power Sports update me kwabo fae ni ochemoko ni moko akemoko ni mofiamo ke radio for DL 106.9. Good evening to our cherished listeners and viewers watching us live across all our social media platforms. Tuesday evening, we are back on your radio. We are bringing you DL Power Sports update. So please don't hesitate to call a friend to tell a friend that DL Power Sports update Tuesday evening edition is airborne live. Ebusia, mame nyina we so na obu ahobrase ene ni die kwan so ba bibia wo bia mema wadwon ema wakwa ba mbepie mu e won krampumpuni mantemagia tum kasafidie kase ba ko pesu deal ohani nsia echiripo enkron ene branda nwumre efiti anopa besi awie ni anwumre agudie mu nsem atwago nia edi ade ncheche di adada ne ebu mfumpa wo Ghana bibrem ene broni kroso ya tase di akomasem fo wagyebre transe ewu so asone so krogen intebeni nyina wa ye fimni akede osie modu otiefo editie se wote ohwefo edihwe se ohwe ena yen okafo nso no edika se ye kaya tudidin DL Power Sports update abusia baby bia obi atami kutu ya tasen semno abone bede ye be prumu ede egufam edi amao na mamemfa seda kese ema adwumeku aye from Lumba ensupa na Lumba ensupa ye nsu abadwama nso abusia emu ode emute kama Food and Drugs Authority ede afam fidie ma ye nhwehwema gya tum se oba Ghana ha na ne open so ede na ejira ne na so ese obi anom de a eno ane Lumba ensupanti abusia baby bia wa na nwumre utie me no nsu amekamfo de ama se onom no eno ane Lumba ensupa efiefie momfangu fridges mo na mombobo hostels ene mo amasha brabo na se a mu ni fridge o de menwore ogibia fa twere ban no emu badwo kama no watumi abobo enkolane ko school bottle water no momfa bi nso mo bag mu na omomfanko dwumedie bia odi bia no
fabi esomwa wo ena mo amutunton so Lumba nsupa no ena mekamfo edema msemonton sika ebeba mo botom ema bibia nso etumi aye kama edi ama Lumba nsupa de bibia fa nsu aye no mo de eno ani Lumba nsupa enije samane se ye bottle ne ye wone sachet enti ne opebia no obetumi enya ya to apetenkran ya babia obia no obenya biato dansoma ne mpatem madam abanyameche ewo obehunu wa P2 slen oben Lumba sport no 0557 349 401 Ofan Konso Mama Vic Akache Ewo Sport M Oben Onyinase Washing Bay no 0500 680 783 Bra Kwame Enso Wadakuma Circle Station Oben Adum Choba no 0244 094 793 Lumba nsupa pebiato a DLFM yakache ewo nkran Gbogwa Junction yani Wisconsin International University no ena edi animhwen yakache obetumi enya bi ato enso baby bia obi a na nwure utie me ebia opese order bi na udidi udwuma bia na uton bi uye distributor numbers ni efre 0555 0 no abo 5 miensa 274757 ana 0577 475343 Lumba Ensupa Odiesi Agongo Nenumre Agudi Munsam DL Power Sports Update Tuesday evening edition Yaba Pronsam no Eddie Gufam Eddie Amao Asidaka Senkoma Kwame Fum Baby Obia Enumre Wakan Yadin Saman Eba Sansona Belinda Diako Facebook and YouTube DLFM 106.9 Obenya Biashe Ebusiami Ametia Kunya Kesiemo Ede and someone of Babesmo Diameje Sono Ayen Suano de Share Apakan GH the blessed Kienti weba yebesi family atu jade nsamono edi asomo Apakan GH wede nyansa de wadiawo wo interview wo kasai wa hobrase wo radio mu kire se wo yo pabe ne wo radio mampa enti kagagru yanka jangumani yansha nsamana se enanwumre yemfama ore yansha se emfam fifie yewia na yede broni cross de no edi atoa so de amadia ewusia na watwe atwam no obepiem awo Ghana boxing agudie bako ekoso a na ano ehye pa eno ya Ghana mampeni His Excellency John Dramani Mahama ne ba ayefane Sharaf Mahama ne Legacy Sports ena etumi hye sa adwumadi na omo tu ni din the Battle of the Beast na otonsam edi afre kukudam bebre including legendary boxer ayefane Anthony Joshua awoye British Nigerian heavyweight boxer omo nyina no ebe PM awo Ghana na otwe omo de sa adwumadi no ehye so na Endra Sports Minister Honorable Kofi Idi Adams etumi LED delegation Sharaf Mahama and Anthony Joshua nempeni 4P na kan ekopiem o Ghana mampeni aso etumi ekosra Ghana mampeni na wo hono and Honorable Idi Kofi Adams our Sports and Recreation Minister ebo mampeni His Excellency John Dramani Mahama about say Bukom Boxing Arena na oye ne de mampeni waya dio adia wo ye no ende eboa sports ye papa ema sports no fan ntuma pa efra entino ende no Bukom Boxing Arena na wo ye no mampeni 1-2 sikengu kura Bukom Boxing Arena no enyama jinane na so eyode resort construction of the Bukom Boxing Arena which you commissioned in November of 2016. Indeed, it began picking up, but as I said earlier, we all saw what happened. The hostels that you put there, intending to turn it to a great academy, was used for something else. The pool has gone. It no longer contains water. But with your coming into office and the support you are giving every sector, the sports ecosystem has equally responded positively. Football. Honorable Idi Kofi Adams and a Oswafo share good so and obo mampeni abasu se Bukom Boxing Arena na otwi na Battle of the Beast no course one obo mampeni abasu se Bukom Boxing Arena no sin wayade afenso oba ba mu nche nanso nani suade no ene de die so far goodie no a start ya ende no ede mfaso ede ba na Honorable Kofi Idi Adams ebo Ghana ni ana Ghana mampeni abaso na Honorable Idi Kofi Adams etwane nsem so no ena auditor Ghana mampeni His Excellency John Dramani Mahama enim se danwada wo Bukom Boxing Arena no na ehwa bomase be
ama binum kra enya baby ent na omu girejira mo naso enti obesre Ghana mampani se Bukom Boxing Arena no 4,000 capacity ebeya onsi fufro ebi ebe 10,000 capacity and above. Your Excellency, after that people have said, well, you have achieved your objective too quickly, and so we must look for another construction that could contain 10,000 people. Because the 4,000 capacity could not contain them. People were standing all through from 7 p.m. to about 3 a.m. They were on their feet. Wow. They were on their feet. And what I want to add, Your Excellency, is that Anthony is a great icon, not just for Africa, but the world. Honorable Kofi Idi Adams, Sports and Recreation Minister, and our Tenenkano, Ghana Mampeni, His Excellency John Dramani Mama, and so Ekasa was in Nhyiraba, say Anthony Joshua to Mabe PM our Ghana, na Anthony Joshua ye icon Ghana, ni fear tosumi unity, dao pebiano, obetumi abwewrem, na Ghana for Edoni pa, na Ghana cry ye crado, say Anthony Joshua ye bema ne passport or pa. Yede bemano dao pebia offer the passport na wabwera Ghana. One of the causes that he champions, that after him there will be a wave of young boxers at different levels who would also make Africa proud and change the societies from which they come from. And so we're happy to have you. You're an icon, very much loved in Ghana. And so people were very excited, that you accepted to come. But Ghana is your second home. You are free to come anytime and visit. You want us to give you a Ghanaian passport, we'll give you. Of course. Yeah, but thank you very much for the visit, and thanks for the friendship with Sharaf. His Excellency John Dramani Mama Twanen Samson Oditu Jase. Na watchia etwemo adiena koso Bukom Boxing Arena. A Battle of the Beast boxing against ya koso no. Enkrofo bebre na aka chense adia obana ye mampani waya de paw na boxing no ejinane nanso na mampani chiema some messages na we receive no eka bibi di kire no se ye ya agudie ni ye na boxing eka agudie no ye ni ya owo gidie se betume yi mrantie edi efi ehiamu eyi maba wade efi hiamu na omonso no omodache esini nanso yentimre wedo senya gudie no yede ye ni bekoso no yede ye ni koswa ebema mabunu no adwuma aye. But I mean, the reviews that I've had have been so positive. Sports has been an avenue for social enhancement, and especially boxing, introduced into societies where there's poverty and other things. You find that the talent exists, but because the opportunity doesn't avail itself, I mean, people live in poverty. But once a while, a champion, emerges from there, and he changes the face of his whole society just because he got the opportunity through a sport, either football, boxing, athletics, or something like that. All of us were young. Anthony. His Excellency John Dramani Mama Ghana Mampeni na Watenenkano Anthony Oluwafemi Joshua, a British Nigerian heavyweight boxer. Ononso ekachire Ghana Mampeni obaye Nhyiraba Ghana. Ghana ya jene so ema Nhyiraba pa enti okwe okobo Ghana udewro na onene nkrofo bi edidi nkomo na Ghana boxing no omodi sika ababe shemne tumpon. African heritage from Nigeria, just across the road. I've been spending a lot of time in Nigeria as of recent, knowing that it's important to know where you're going, but just as important to know where you come from. And coming to Ghana actually wasn't on my agenda, because for some reason everyone in Nigeria puts Nigeria here and Ghana just here. Yes. So I'm now here and I'm looking around and I'm like, they've been lying to me. I'm very impressed. I'm very impressed with your beautiful country, amazing culture, hospitality, the airport, the organization, and I can't wait to go back and tell everyone across the world how beautiful this place is. Anthony Oluwafemi Joshua, a heavyweight boxer, and Watenenkano ayere wonsam de amaono
na Ghana Mampeni His Excellency John Dramani Mahama Ninua Mr. Ibrahim Mahama Engineers and Planners ene no watoka foforo kra aye Toyota Fortuner na ene ome deliver car no edi ama boxing legend Azuma Nelson na Anthony Joshua ene Ghana Mampeni His Excellency John Dramani Mahama ne ba Sharaf aye Mahama ene de car no edi ekoma Azuma Nelson ene Toyota Fortuner ena Ibrahim Mahama ato edi ache Azuma Nelson yede ewonsam edi ma obeka ya 2014 emra yako World Cup Brazil eba no Ghana Mampeni then His Excellency John Dramani Mahama eti committee bi ayefene Justice Jamefe Commission se nyama bi ankoso yo Brazil omumra na omunhwehwem na yene Justice Jamefe edi nkomani yebisa ne se ene sa committee na no da no 2014 no enyama omukekan ni ade ni nhwehwemu omoye no omode ma aban no aban ne dia ye adwuma na no se an omode recommendations bebre na de ma Ghana aban se onhwe no mfanya adwuma na ebi wo a omode aye adwuma ebi wo nso akame se omode atu baby na omoye ne omope na yebisanse recommendations ben na omae okabi ede kire some were but not all. We recommended a lot of recommendations but not all were taken. But I can give some that we did, and we said, one, players should not be paid cash. We all saw what happened in Brazil when we had to fly money to Brazil for players, and we saw some people holding theirs. It was one bad thing for Ghana. Then number two, we also recommended that the state should not sponsor supporters to go to countries, to fly them to countries where we are playing. Instead, that one is still happening. Well, I have done my job. Because we were thinking that instead of flying people from Ghana and booking hotels and feeding them, why don't we buy tickets for Ghanaians who are in that country? Justice Jamefe 2014 Brazil committee ayebeti no na ono no da no na watene nka no Ghana Football Association Echirima almost next season 2025 season Ghana Premier League no ebe sha se to September 2025 near we 23rd/24th May 2026 eno ya GFA nea omodi ababonten no say champion of champions no once ye bo season bia wi a Ghana Premier League winners no ne FA Cup winners omobo enti babia ni Gold Stars omo no J League omo ne Asante Kotoko FA Cup winners ene bebo sa game no na champion of champions no ebeba so August 31st 2025 everyone some ede amount Heart of Folk enso form a committee say enhwe recruitment so na members no mu yibi fi board no so na technical team no so no ebi eka no mo be sa recruitment na yede enwonsam edema lawyer Safuduku communication director edema Asante Kotoko yebisanse coach Abdul Karim Zito otoaso ana okono si obaye wabo adwuma na emom se obetena na okono omuni coach ni be hia no omuni na edidi nkomo se omunyina ko bankurum a na ni ebefimu aba no omude ababetuja. For now, he still remains the head of the technical directorate. But so we person be a both parties will be decided based on the performance of the Wayadi. And every Biana, my head coach, say we need some coach. Yeah, structure ya ndada. Say because I'm the head of the junior team coach. Must have a assistant coach the senior side. And now, till whether Zito is confirmed as the head coach or not, no. I'm at the end of the head out that. It will depend, you know, negotiations. So if we can't person by a coach, so this is the answer. For now, he still remains the head of the technical directorate. But so we person by a both parties will be decided based on the performance of the Wayadi. Lawyer Safuduku reading some no the two jasa for now Kotoko team no. Sika bio omodebo team no brane if His Royal Majesty otumfo say to 1 eba. Enti so omobeto player na omontono ni nyina no ebefi His Royal Majesty one aba sika bia omode ebeye bibi Kotoko team no His Royal Majesty otumfo say to 2 and edi says can beba o mo the club no one sponsor BBS say it is news of police come from BBS and BBS on a pocket nyina it is a good man beba mo no bonica it is not as if there's something new say bia as that police can go recruitment as if say the good man be a different person there from the time or so team no ono one bonica nyina. Lawyer Safuduku
communications director de makotoko na wate nka no na ya monitor wa manone na ya nsore so dia ebusia FIFA Club World Cup 2025 eguso ekoso ewa America na FIFA Club World Cup no endra games eto dwa say na result no koye Botafogo 2 Seattle Sounders 1 Chelsea 2 Los Angeles FC 0 and Boca Juniors 2 Benfica 2 na ene Bobo kwa yefen Flamingo achi Esperance abo mekami no a omo entumi ante and offensive Fluminense and Dortmund obia kotie na obia ntumi amfa ball Anthony Okwati na momo kotie 0-0 ena epiemo ena ebo nonso a River Plate any Urawa Red Diamonds ena bebo na offensive nondu no Osan ene Mamelodi Sundowns edi abweni a yede won some de ma no ye FIFA Club World Cup and ansem Manchester United ewe English goalkeeper bi ye fene Tim Hilton me no ka say Man U force Tim Hilton no ne contract abawie na so mo ma no 1 year contract extension until June 2026 into Tim Hilton ebetena next season ada go edi amama you are won some edi amount na Barcelona for per Colombian winger ye fe Luis Diaz edi afi Bobo ko efe Liverpool na so Barcelona say o menya nsan Luis Diaz biem essence attention nyina ko Nico Williams so a ye de awon some de ma na Nico Williams akasa na ose waka kire club se pani nyina say onko Bobo ko bia apart from Barcelona say de ne target ani se Barcelona ena opeso si akan de amount ano Nico Williams ensem o de atudwa no a ye de amount Real Madrid se ombe sign striker into omo market no so omo pe striker na niameti ene se Sporting CP striker FM Victor Gyökeres no ene entourage kache Madrid se bueno epeso bo Madrid na so Madrid ka se dabi omo mpe Victor Gyökeres a ye de won some de ma ochina Real Madrid ebebo omo first game FIFA Club World Cup na se against Al Hilal niameti ne se like say bi Kylian Mbappe mo sa game ni bi adan a omo se wanya fever anti nekra wentumi entry nti bi ochina na Kylian Mbappe ntumi ambo sa game ni bi a ye de awon some de amount na Brahim Diaz Morocco midfielder obone ball de Real Madrid ni ametene se Real Madrid ene no arechi agreement Real Madrid tretre ne contract mu de akwakosi June 2030 wo ye de awonsam de ma ebusia yemfa ensem no ensi na yenko na zigibi emfa awoso no emra emeto aso emfa ma Abramu Kofi ene enwumre ma minchia na mentunchi akese ma wofa Sammy Tuga Madina Masalachi Opportunity Bank n'animo a otonton mema mpaboa wonfa DLFM endi agrona oye Daddy Lumba fan kese pa wonfa Daddy endi agro ntide bia radio no na wabiemu ewo Madina Masalachi Opportunity Bank n'animo otonton mema mpaboa enti wofa Sammy Tuga ma yenchia o enemo amoton ade wo nyina yenchia munyina ena New Legon Abu Junction maminchia Joshua Akoli oye fashion designer owo New Legon Abu Junction God Day collection Joshua Akoli na enwumre ma minchia so webusia de nsamne si yeko aseda kese nkoma kwame efum ota ekire de nsamne bae Belinda ede enko Facebook and YouTube ono so aseda kese ne de mi ametena konya kese mu ede ensamno ebae no edi ameje so no ayensu ano de hye Apakan GH the blessed king mi amebra penny Mr. Kofi ayenu wa ayensu ano so ate maminchi on enwure one wife sister Mary ebusia ye de esi zigibi de awoso eto aso de amamo twedi ampo nyankopon hu yemobo na odom yenkwane ahoden a ochina yebesa ba besum biem yakra obibia. Hey Kwame